ବେଣୁମାଟା କାଟିଲା ବସୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ରହୁନି ଏଇଟା ଭିତରେ ଟିକେ ଠେକେ ଦେଇଥା ସାଇଡ଼ରୁ କରୁନୁ କ'ଣ ସାଇଡ଼ରୁ ଇଏ ଆମର ହେଲା ପାନ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଟଣ୍ଟାଧର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କ'ଣ ହଁ ଅଜା କେରଳ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଅଜାକୁ ଫଟୋଟା ସିଏ କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାଇଁ ମେଣ୍ଢା ये आमर टोटल गैंग ये आमर सब फोटो उठे जाती ये भाई आमर पिंकू से भाई आमर अजी से मझे जी बस चिन्नू आगे जी विष्णु पछे गाड़ी सत्य मो कथा कह मो मुहर टे देखिपार बोधे चली गोटे गोटे जगार कहबू ना टे पर खेलू आम आड़े मार्केट ना ना सिटी ना जंगल पिला आमर पूरा माटिकी जाऊँगी टिके पर गोटे रास्ता पहुँच
ये पहुँचगला करजुली माटी रास्ताରେ ପିଲା ଆମର ଟିକେ ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଟି ରାସ୍ତା Hello guys, welcome to Bangkiri Mata Vlog. ଛୁଟିଆ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ବାଟ ଜାଣିପାରୁନ କି ଆଉ ଇରେ ବାଳ ଇନାର ନିଶା ଆଉ ବେ ଆଉ ନିଶା ଆଡେ ଯା ସେଟା ବ୍ଲଗ ଅଧା ହେଇଗଲା ହଁ ପିଲା ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବ କୁଆଡେ ହିଆଡେ କର ସତର କଣ ଆଗ ଜଣା ଖସିଯିବ ଆରାମ हमने मार ली शॉर्टकट एवं पहुंच गए दंडाधर डैम चलूँ तो देखिए दंडाधर डैम
କାହିଁ ହବ ଫୁଲ ଏଇଟାରେ ଏ ତଳେ ବି ଓହ୍ଲେଇ ये आ गया ढूंढाधर डैम माथी सांग आई जाना जी भाई हाँ कौन इंजिन हल्का बोलिए चलती ନହେଲେ ହୋ କ'ଣ ପଳେଇବୁ ଡେଙ୍ଗିବୁ ସେନିକିବୁ ନହେଲେ ଓଡ଼ି କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିକି ଆମ ଦିନକୁ ଏଇଟା ଆଗେ ଠିକ୍ ଆମର ଏଇ कौ नटिया जाऊँ आम बा हो ये बड़ गछटे बर गछटे अच्छी छाई दिए मिलला बसार अच्छी